سلام علیک. وعلیکم السلام. ہاں بارے حال کنے آل ہے رمیا میں لاتی پاس چرا مگا کسر کپتا ما ہمیشانی چارگا در کرتے ہیں دلا گوتر چھمبے جنے واتر بے شما دمبورتا بنندے آپ بورے انا میا تنیگ نہیں ہاو مزانا شما تنیگ بے شیر ورے بلے درگئے ادھا شیر نیستے ہاپاں بلے ما حیرانا شما پمانی چارگا مرچی ہوتی راہ چون کوٹی کو تک واجہ اصلا لبریشیں ماوتی گاریں پسانی چارگو شوازگا دم بوٹتا گی ما گوشتا تیگولا کھائیں پالے جنے بالے پاس زندگیں گلکان شگالی کو تگا ہاو منی دیدار پسانی حال پال ہاو بلے وجہ اصل مقصد تی دیدار منزانا شما مالدار مرد میں وہ شمارا ہوتی مال و دلوت سک دوست با او پدا پا مال و دلوتا کاؤ قدیمہ ملمی بلے ما حیرانا منی پونزتا و اسپوس و نرستا شما ایتا چھی لوٹے وجہ مارا بے بخش بلے میں اگا شما ہوتی جندے شوازہ بیت کے نے ہنگا منا اوپارے شد شما پا دو پسا پریشان ہے بلے شمارا یہ سما نے کہ شما بن پیروکانی ستکگیں ہڈانی سرمک کجام سرمک دانا من چے پالو حال کت کنا منی جن چوتی اصلا گسر کپتا منوتی شوازہ تیوگے ہمرے بابا داتک بلے انگا وطن ہند شر وجہ سلامت بات ہے